Comunidade Sira considera o Ministério da Saúde lá sério a combate a dengue e a capital dele. Tina ne caso dengue sai nessa surto ida e município dele, tamba husi loron ida toloron ruanulo recém hito fulan janeiro nem, número moras dengue resiste ona a mutuk atosat 5 nulo recém rua. No husi número ne, na inhat maklakon ona vida e hospital nacional. Habitantes sira husi suku kumoro preocupa ho caso dengue ne, tamba dadau ne posto administrativo do ngalesu, moras dengue sai makas, compara ho posto sira selo que município dele. Bebê Ministério da Saúde sira foti ação Roma, atu combate moras dengue, tamba lahalo fumigação no fai abate e a faten sira nebe risco ba dengue. Terus Ministério sira tem tun endireita para huri hare liu situasi kona basaidian ya ada pura ada ya ka ya sukularan ya fat ini ya saya pele minus pele fo avisa para emamos pele contripoi hamutuk para pele hadia per huri hal minus tingene nah itu ne meliu bis koni da hanse ya fat ini mekolya de nanto hansen de mos ai mare mos ya ba muruk den hospital yang kurang muruk kita kona susulen yang kurang mais ou menos Ministério sira tem que ter atenção beda ne ada murah kondo asliu tinggal hanu ini murah kona baida ne mak tinggal importante li. Agora be baleta kuak ne baleta saluran baleta ne mulai husine halai tumba ba to hebe ministro negócio estrangeiro ni uma ne sampa pertumbuk tiana. Sedangkan ne ministro negócio estrangeiro ni uma tan ne sampa to ni to telalehan ne tapa formata. Automatic eu recomendo ne mak ne ser tem que primeiro lugar tem que ser hare husire ne lai. Tama husire ne mak nomor be. Dikit ne sai makas. Agora itu kalau comunidade ne uma makasora ne mos los lamos lain ne mos mas saluran ne mak intipidu bela halai ne mak ding kedua saya makas Saudi pior liu iya Saudi ne mana paling fuer liu ne kumor ne anto tinggi saya makas itu mos hari umat ne daun pokoknya ai muruk ne besar sona daun serne be fakar tu umat ne. Agora itu bosra haruka comunidade site sobre uma sama maktama pare. Dengke tinggi kona. Au tira una hari atau hamate dengke ni susar los. Susar tambah saya. Itu foi em Tamari de Janeiro Foi em Tamari de Janeiro dengke ni. Moras ni saya makas ya. Agora dengke ni ma itu kuli mai husi nebe. Dengke ni husi ni dulu ni buat nebe ka agora husi Saudi. Fuer ni. Laha mos ni. Se fisuko Comoro Elísio Marçal, russo da comunidade Sira, a cidadão ida halo limpeza valeta e a cada bairro nebemak risco ba dengue. Elísio Marçal hateten parte autoridade local hato ona pedido ba Ministério da Saúde atu halo fumigação no faiabate e a bairro Sira nebemak se risco ba moras dengue. Julho nelaran hal lançamento ida kona ba susu kolbacter atu reduz susu dengue. Nós estamos fazendo processo sinaro, kalau kita tina ida mak bele reduz kuatnya, mas tambah taman lebat tempo udan, então saúde popular fale dengan kata dengue começa aumenta pila fale. Então hanoin kata kusi autoridade nian atau khusus bahasa saúde atau halo komunikasi, nomos pahe abate ba comunidade Sira tambah dalam barak suku morne ema barak pois ema hera basic mor latui distância então la controla lixo nebe ma ka soar virun be lihung la halai ba baleta pakara vir o la controla kalen roda siran be ma khusi khela baju siran be ma sinan então bocane be keria tane ma ka Pendidak Saudi alertana kata dengue saya bana 200 digital ne sinte makas nessa autoridade khusus ba Saudi atau halo asal sirane. De dados do Serviço de Saúde município dele, o siloron ida toloron ruanulo recém hito fulan janeiro nem, paciente moras dengue sai ona ba atus hat 5 nulo recém rua no nain hat la convida. O número né suco Comoro no bairro Pité, mas resiste paciente dengue o número AS. Além de né espaço hospital nacional no centro de saúde hat e município dele na con hotu ho paciente dengue. Lamberto da Silva, Gemen.